Okrugli sto individua, tehnologija, društvo otvorit će u Beogradskom Mixer House-u prvi po redu dan italijanskog dizajna koji će se 2. marta održati u 100 gradova sveta. Događaj u Srbiji organizuju Ambasada Italije i Italijanski institut za kulturu. Tim povodom u našem studiju ambasador Italije u Beogradu Giuseppe Manco. Good morning and welcome to our morning show. Dobro jutro. Gospodine Manco, mi kada kažemo Italija, prva asocijacija nam je moda, odmah zatim je dizajn, pa fudbal, pa hrana. Kakvu poruku želite da pošaljete? Zašto je za vas ovaj događaj tako značajan? Let me first thank you, Maria, for hosting. Prvo želim da vam se zahvalim što ste me poslali kao predstavnika Italije. Ima smisla i tekako predstavljati italijanski dizajn ovde u vašoj emisiji, jer pre svega prvo N1 ima broj 1 u svom imenu i 1 je savršen broj da se predstavi italijanski dan dizajna, jer je Italija broj 1 u svetu u dizajnu i na kraju krajeva ovo izdanje je također broj 1. Da pomenem još jednu brojku, to je 100. 100 je broj gradova koji danas u svetu, odnosno sutra u svetu, proslavljaju dan italijanskog dizajna. Veoma sam srećan što je Beograd jedan od tih gradova. Na kraju krajeva, dizajn se može sagledavati iz različitih perspektiva. Prvo, recimo, to je nešto što je moderno, krhko, frivolno ili za neke beskorisno, ili možda previše tehnički, recimo za stručne arhitekte i tako dalje. Sutra ćemo pokušati da pokažemo srpskoj publici da je to nešto vrlo blisko vašem svakodnevnom životu. Zato sam želeo da otvorim ovaj razgovor time što ću reći nešto na srpskom jeziku. Rekao bih da danas je novi dan u N1, sutra je danas italijanskog dizajna u Beogradu. Hvala vam na ovom srpskom našem programu. Shopping centar Ušće sutra će se pretvoriti u jedan italijanski trg, Piazza Italija, je tako? I svi koji dođu imaće priliku da vide neki duh Italije. U čemu će to sutra konkretno moći Beograđani da uživaju? Odabrali smo Ušće iz jednog razloga. Isti razlog koji sam vam objasnio. Željeli smo da prikažemo da je dizajn nešto za svaki dan. Ušće je mjesto gdje svi idu, svi mi idemo da kupujemo bilo šta, ne samo luksuznu robu. Tako da je lako povezati dizajn sa modom. Dakle, uđete u prodavnicu sa italijanskim cipelama ili recimo prođete pored nekog izloga u Knez Mihajlovoj, opet italijanska roba, ali nije samo to. Kada uđete u svoj dom i kada se uhvatite za kvaku, i to je dizajn. Kada vozite automobil, i to je dizajn. I sve ostalo ima veze s dizajnom. Kada sedite na kauču, tu postoji koncept dizajna. I većina je italijanski dizajn. Moram da kažem nešto što možda ne znate o italijanskom dizajnu. Milion ljudi rade u dizajn industriji u Italiji. Industrija dizajna u Italiji sama po sebi ima promet od 54 milijarde evra, gotovo 3% italijanskog bruto domaćeg proizvoda. I naravno, kao i ceo BDP Srbije, sutra u prizemlju Ušća imat ćemo italijanski trg, Piazza d'Italia. Biće tu predstavljen novi model Alfa Romeo, Giulie. Biće puno tu štandova i izložba. Na taj način mi pozivamo ljude da nam se pridruže. Ja ću rado doći da pogledam sve to. Sutra od 18 časova vi ćete otvoriti jedan okrugli sto u Mixer House-u na kojem će učestvovati italijanski arhitekta, poznati italijanski arhitekta Nicola Di Battista. On je direktor časopisa Domus. Tu će biti još poznatih dizajnera, srpskih dizajnera. Ko će sve učestvovati?
Kao što sam rekao, 100 gradova u svetu, 100 dešavanja, 100 ambasadora italijanskog dizajna u svetu. Sutra će biti aktivno Niccolò Di Battista, čuveni arhitekta, je urednik Domusa, možda najpoznatijeg časopisa za kućni dizajn u Italiji. On je ambasador italijanskog dizajna u Beogradu. Naravno, ambasador samo jedan dan, jer bih ja želeo da ipak ostanem ambasador preksutra, ali on će pričati o tome kako dizajn utiče na naš život. I govorit će o odnosu između dizajna i našeg životnog prostora. Dakle, našeg doma, naših gradova. U okviru toga tu će biti srpskih arhitekata, srpskih dizajnera, industrijskih dizajnera, bit će i modnih dizajnera poput Dragane Ognjenović. Svi će oni govoriti o toj interakciji. I da ponovim, lokacija je bitna. Mi smo odabrali Mixer House, jer je Mixer House jako poznato mesto u Beogradu, jedan simbol. Oni su, dakle, to mesto okupljanja za kreativne i talentovane ljude. Mislim da time što ćemo okupiti srpske i italijanske dizajnere u Mixer House-u, molim vas, budite tamo na vreme, zato što očekujemo gužvu. U 6 sati popodne. Sada, Italijani imaju nekako poseban odnos prema svim tim kategorijama, prema individu i društvu, individu i u tom društvu. Kako to vama kao Italijanu izgleda ovde u Srbiji i u ostalom, kako vam izgledalo u Americi, pošto ste i tamo živjeli i radili? Koliko se razlikujemo? U pravu ste, postoje brojne sličnosti između italijanskog stila življenja i srpskog, i to se vidi, pošto govorimo o dizajnu, arhitekturi, to se vidi u načinu na koji ljudi zamišljaju i na koji opremaju svoje kuće. Ako uđete u dom nekog u Srbiji ili u Italiji, vidjet ćete da se najviše pažnje pridaje društvenom i životnom prostoru. Mi izuzetno cenimo zabavu, mi volimo da se družimo sa porodicom, prijateljima, tu su i velike porodice. To je deo našeg svakodnevnog života i mi volimo da živimo na taj način. Nažalost, danas se stil života menja, to je globalni trend, ima manje prostora za kuhinje, ima manje mesta za dnevne sobe, osobno u Beogradu, tako da idemo i sedimo u kafićima na ćošku. Vi ćete sutra u Ušću i zatvoriti događaj. Da li će posetioci moći da uživaju i u tom zatvaranju cijele manifestacije? Radimo na tome, nadamo se da će to biti slučaj. Hoće, naravno, u 8 sati Piazza Italija će trajati od 8 ujutru do 8 uveče. U 8 sati imat ćemo završnu ceremoniju. Ja ću biti tu, nadam se i vi. Rečeno mi je da će oni svirati i predstavljati različite verzije čuvene ode Volare. Dakle, hodat ćete oko italijanskih automobila, gledati italijansku modu i slušati tu muziku. Biće tu dečiji hor Beogradskog kulturnog centra, imamo pijanistu, soprano, pevača. Pitao sam ih koje su to 3 verzije, ali nisu hteli da mi kažu. To je iznenađenje. Još jedan razlog da dođete. Kako se kaže iznenađenje na italijanskom? Sorpresa. Slično kao na engleskom. Verujem da ćemo se iznenaditi i to prijatno. Hvala vam što ste bili gost novog dana. Thank you. Hvala vam.